Mbere yuko mbabwira iyi nkuru y'umurambo ubonetse ku kibuga cy'indege mu buryo butunguranye cyane, reka mbanze mbabwire indi ncamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya kugira ngo tubone kugaruka kuri iyi nkuru yacu mu buryo bukomeye cyane. Hari amakuru avuga yuko abaguverineri ba leta zunze ubumwe za Amerika banze ubutumire bwa Trump bamushinja kubavangura. Ihuriro ry'abaguverineri ba leta zunze ubumwe za Amerika akaba rero ryatangaje ko batazitabira inama yagombaga kubahuza na Perezida Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika muri White House, nyuma y'uko ikumiriwemo bamwe mu babarizwa mu ishyaka ry'abademokrate. Amakuru dukesha Reuters n'amakuru y'Abongereza avuga ko iki cyemezo kandi cyatangajwe n'umuyobozi w'iri huriro Kevin State, ndetse kikaba kandi cyamaze kugezwa ku banyamuryango. Buri mwaka Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ahura n'abaguverineri ba leta z'iki gihugu hamwe n'abo bashakanye hatabayeho kubavangura hagendewe kandi ku ishyaka babarizwamo. Inama iba igamije kungurana ibitekerezo ku hazaza h'igihugu, cyane ko initabirwa n'abagize guverinoma bose isozwa n'umusangiro wa nimugoroba. Uyu mwaka yari iteganyijwe ku itariki 20 Gashyantare 2026, gusa ihuriro ry'abaguverineri ryatangaje ko ritazitabira kuko Trump yayihejemo bamwe bo mu ishyaka ry'abademokrate. Mu itangazo ryashyizwe hanze, iri huriro ryavuze ko kudatumira bamwe mu baguverineri muri White House bitesha agaciro imikoranire ya leta muri iki gihe mu mateka y'ibihugu cyacu. Ni ingenzi ko inzego zikomeza kandi kunga ubumwe, kwihesha agaciro no kugirana ibiganiro byubaka. Guverineri Trump yanze gukumira bivugwa ko arimo Wes Moore wa leta ya Maryland ndetse na Jared Polis wa leta ya Colorado. Kuwa kabiri tariki ya 10 Gashyantare, umuyobozi kandi ushinzwe itangazamakuru muri White House Caroline Leavitt yavuze ko perezida adashobora gutumira uwo ashaka mu musangiro no mu bindi bikorwa bibera muri White House, yakira abahawe kandi ubutumire bose niba batabishaka ni igihombo kuri bo. Mu yandi makuru kandi mu buryo bw'inshamake, makuru agezweho akomeje kugenda avugwa muri aka kanya ni mu buryo bw'inshamake nifuza ko tugarukaho mbere yuko tuza kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'umurambo wasanzwe ku kibuga cy'indege. Amakuru rero akaba akomeza kugenda avuga yuko mu gihugu cya Indonesia igiye kohereza abasirikare 8,000 muri Gaza. Indonesia kandi ikaba yatangaje ko iri gutegura abasirikare 8,000 bo koherezwa muri Gaza. Nicyo gihugu cya mbere kandi kibikoze mu cyiciro cya kabiri cy'amasezerano yo guhagarika intambara muri Gaza. Umugaba mukuru w'ingabo za Indonesia yitwa General Maruli Sumanjuntak yavuze ko batangiye kandi imyitozo abasirikare kandi bazibanda ku mirimo y'ubuvuzi n'ubwubatsi muri Gaza. Indonesia yerutse kwinjira muri Board of Peace, urwego rwashyizweho na Perezida Donald Trump ufite inshingano zo guhagarika intambara yo muri Gaza no gukemura izindi ntambara n'amakimbirane hirya no hino ku isi. Biteganyijwe ko inama ya mbere ya Board of Peace izabera i Washington tariki ya 19 Gashyantare 2026, igamije kurebera hamwe guverinoma nshya y'abanyapalestine muri Gaza ndetse n'iyubakwa ryaho nyuma y'intambara. Igihe nyacyo ingabo za Indonesia zizagerera muri Gaza nicyo gutangira inshingano kiratangazwa, ariko byemejwe ko na Perezida Prabowo Subianto yamaze gufata icyemezo cyo kubohereza. Perezida Subianto yavuze ko nk'igihugu kinini cy'abayisilamu ku isi, Indonesia ikwiye kugira uruhare mu kugarura ituze muri Gaza. Ibindi bihugu by'abayisilamu nka Turkiya na Pakistan nabyo biri guteganya kohereza ingabo zabyo muri Gaza, ariko byatangaje ko zizaba kandi ari zo kubungabunga amahoro gusa. Uburyo bw'inshamake kandi makuru yacu, reka mabwire ko abapolisi n'abasirikare b'u Rwanda bitabiriye irushanwa rya SWAT cyangwa se Special Weapons and Tactics rihuza abaturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi azwi nka UAE SWAT Challenge. Bakomeje kwitwara neza. U Rwanda ruhagarariwe n'amakipe 3 muri irushanwa riri kubera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amakipe harimo RNP SWAT Team ya mbere, RNP Team SWAT Team ya kabiri na Rwanda Defense Force SOF Team. Yose akomeje kandi kwerekana ubuhanga bwayo mu birebana no guhashya ibikorwa by'iterabwoba. Abitabiriye amarushanwa mu byiciro kandi bitandukanye birimo icyo kunyura mu nzira igoye, aho hasuzumwa kandi imbaraga z'umubiri w'abapolisi, gukoresha hamwe kandi kurira ibikuta, kunyura mu nzira z'inzitane ndetse n'ibindi. Ku munsi wa mbere w'irushanwa ryitabiriwe n'amakipe 109, abakinnyi bakinye icyiciro cyo kurasa mu buryo busanzwe, ndetse buri kipe ikaba ifite mudahusha umwe, bagakoresha kandi bagakorera hamwe mu kugera ku ntego kandi mu gihe gito. Mu makipe ahagarariye u Rwanda yaje ku mwanya wa hafi ni RNP SWAT Team ya kabiri, yasoreje ku mwanya wa 12 ikoresha umunota umwe n'amasegonda 48.
yarushije amasegonda abiri RNP SWAT team ya mbere yabaye iya 23 mu gihe kandi Rwanda Defense Force SOF team yabaye iya 32 iyo yarushije amasegonda 21. Kazakhstan C yo muri Kazakhstan niyo yabaye iya mbere yakoresheje umunota umwe n'amasegonda 28. Ku munsi wa kabiri amakipe yakoze ikizamini cyo kubohora imbohe bakabikora mu gihe gito kandi bakirinda ko hari umwe muri bo wakomerekera muri icyo gikorwa. Amakipe yo mu Rwanda yasubiye inyuma ugereranyije n'umunsi wa mbere, abo RNP SWAT team ya mbere ariyo yari hafi ku mwanya wa 17, Rwanda Defense Force SOF team ya baye 39, naho RNP SWAT team iyo ya kabiri ibiye 84. Aha naho kandi Kazakhstan isi yitwaye neza. Ku munsi wa gatatu hakozwe ikizamini cyo gutabara umunyacubahiro igakorwa mu gihe gito banyura mu nzira zigoye batamukomerekeje, ndetse kandi abakinnyi bose bagakorera hamwe. Ikipe yo mu Rwanda ya RNP SWAT team ya mbere nasoreje ku mwanya mu makipe 10 meza, dore ko yari ku mwanya wa 9 aho yakoresheje iminota 2 n'amasegonda 28, irushwa amasegonda 28 na Kazakhstan A yabaye iya mbere. Nubwo yitwaye neza undi ntiyahiriwe kuri uwo munsi kuko RNP SWAT team ya kabiri yabaye 29 na Rwanda Defense Force SOF team ya iba ya 44 ku rutonde rw'amakipe 109. Umunsi wa kane w'arushanwa wakinwe kandi kwa kabiri itariki ya 10 Gashyantare rwa 2026, RNP SWAT team ya mbere iri guhagararira neza u Rwanda kurusha izindi yasubiye inyuma aho yabaye ya 15. Aha hari mu kizamini cyo kurushanwa gutondagira inyubako ndende ndetse no kuzimanuka bigakorwa mu gihe kandi umusirikare ari kurasa kandi adahusha hakanakoresha igihe gito. RNP SWAT team ya kabiri yabaye ya 26, naho Rwanda Defense Force SOF team iba ya 59, mu gihe kandi Kazakhstan B yabaye iya mbere muri iki cyiciro. Muri rusange rero amakipe yo mu Rwanda ayoboyewe na RNP SWAT team ya mbere ifite amanota 377, ikaba imaze gukoresha iminota 8 n'amasegonda 33, yahanwe amasegonda 10 ku munsi wa mbere. Iya kabiri ni RNP SWAT team ya kabiri ifite amanota 190, ikaba kandi yarakoresheje iminota 12 n'amasegonda 6. Iyi kandi yahawe igihano cy'iminota 2 n'amasegonda 30 kubera kutubahiriza amategeko. Ku munsi wa kabiri Rwanda Defense Force SOF team ya ifite amanota 163 aho yahanwe ku munsi wa kabiri amasegonda 10, ku munsi wa gatatu kandi n'uwa kane ihanwa umunota umwe ahandi umwe, bituma kandi maze gukoresha iminota agera kuri 12. Umukino wa nyuma uraza kandi gukinwa kuri wa gatatu tariki ya 11 Gashyantare 2026, aho ingabo zaturutse mu bihugu 48 zajya kandi zinyura mu nzira z'inzitane. Abakinnyi 5 bakorane mu kunyura ahantu 19 hubatse mu buryo bugoye kandi bakabikora byihuse. Hanyuma rero reka tujye ku nkuru yacu ku kibuga cy'indege. Ku kibuga cy'indege habaye impanuka, hasanzwe umurambo nk'uko makuru abivuga. Ku kibuga cy'indege hasanzwe umurambo. Amakuru atugeraho avuga yuko ku kibuga cy'indege Entebbe mu gihugu cya Uganda, ariko kandi mbibutsa ko ndaza kubagezaho n'inkuru ivuga kuri polisi y'igihugu cy'u Rwanda, niyo mpamvu muraza nyine kubona kuri iyo thumbnail polisi y'u Rwanda. Hanyuma reka mbabwire ko umurambo w'umuntu wasanzwe mu kibuga cy'indege cya Entebbe, umurambo w'umugabo bigaragara ko yahiye mbere yo gupfa, wasanzwe muri umwe mu mihanda indege runway ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe muri Uganda. Uyu murambo wagaragaye kuwa mbere tariki ya 6 Gashyantare 2026, umuhanda w'indege uzwi nka Apron ya mbere nk'uko Chimp Report yabitangaje. Urupfu rw'uyu mugabo utasanganwe icyangombwa na kimwe rukomeje kuba urujijo, kuko aho umurambo we wasanzwe ni ahantu bitorohera umuntu wese kugera. Wagaragaye nyuma y'amasaha make bitangajwe ko polisi iri gukora igenzura rikomeye, kuko yari yakiriye amakuru ko hari umuntu winjiye aho atagomba kugera. Kugeza ubu icyateye urupfu ntikiramenyekana, gusa bikekwa ko ashobora kuba yagonzwe n'indege kuko umurambo wasanganywe ibikomere bikabije by'ubushye mu maso ndetse no ku nda. Uyu murambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Murago kugira ngo rero ukore gusuzuma ngo hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu murambo. Hanyuma rero mu yandi makuru, polisi y'u Rwanda abwira ko igipolisi cy'u Rwanda, amakuru aravuga yuko gitangaza ko
abapolisi 160 bagiye koherezwa mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS, aho bazasimbura bagenzi babo bari bamaze umwaka muri ubwo butumwa bafasha polisi ya Sudani y'Epfo kwiyubaka. Abapolisi 160 bahawe impamvu n'umuyobozi mukuru wa polisi wungirije ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano ku itariki ya 10 Gashyantare 2026. Mu butumwa polisi y'u Rwanda yanyuje kuri X buvuga ko abahanuwe bagiye gusimbura abari bamaze umwaka mu kazi. Iti umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano yabaye impanuro itsinda ry'abapolisi 60 bitegura kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo. CP Vincent Sano yasabye abagiye kujya muri ubwo butumwa bw'amahoro kuzatera ikirenge mu cyababanjirije kugira ngo rero bakomeze guhagararira neza u Rwanda muri Sudani y'Epfo. Basabwe kurangwa n'ubunyamwuga, gukorana ubushake n'ikinyabupfura mu kazi kazakorera muri iki gihugu cya Sudani y'Epfo. 2015 n'u Rwanda kandi rwatangiye kuza abapolisi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo, aho kuri ubu kandi babarizwa amatsinda abiri y'abapolisi akorera Malakal ndetse n'umurwa mukuru Juba. Kuri yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru babwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungire akaba n'umukuru wa diplomasi yabaje akanama ka Loni gashinzwe umutekano ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe niba bizakomeza kurebera ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukoresha abacanshuro kandi bibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Mu ijoro ryo ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 Reuters yasohoye inkuru igaragaza ko Umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare kigenga wa Blackwater yohereje abacanshuro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za RDC kwisubiza mu Uvira wari bafashwe n'abarwanyi b'ihuriro rya M23. Abacanshuro kandi bafashije cyane mu bijyanye no gukoresha drone. Agaruka ku byatangajwe n'ibiro ntaramakuru, Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko gukoresha abacanshuro ari icyaha giteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Aterekana ibutse ko benyuze mu gukoresha abacanshuro b'abanyamahanga kwabayeho inshuro nyinshi. Guverinoma ya RDC iba irega ku mahame y'umuryango mpuzamahanga binyuze mu guhonyura amasezerano ya OUA yemejwe i Libreville tariki ya 3 Nyakanga mwaka wa 1977 agamije guca abacanshuro muri Afurika ndetse n'amasezerano kandi mpuzamahanga akumira kwinjiza, gukoresha, gutera inkunga no gutoza abacanshuro yemejwe na Loni mu nteko rusange yateranye tariki ya 4 Ukuboza mwaka wa 1989. Minisitiri Nduhungire yakomeje kandi abaza Loni ndetse na AU cyangwa se African Union niba bizakomeza kurebera imyitwarire ya RDC. Etese akanama ka Loni k'umutekano umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango mpuzamahanga muri rusange bizakomeza kwiraza inyanza mu gihe amategeko mpuzamahanga akomeje kurengwaho. Rero babyakomeje kugenda avuga let me record that by using foreign mercenaries over and over again the government of DRC is defying the international community by violating the OUA Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa adopted in Libreville. Ukagiye bisobanura ko navuze hejuru ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze kandi igihe kinini bushinjwa gukoresha abacanshuro mu rugamba burimo n'abarwanyi ba M23 bagaragaye cyane ubwo uyu mutwe wafataga Goma. Abacanshuro i Burayi bamanika amaboko basubira iwabo nyuma yo gutsindwa kw'abacanshuro kandi bari biganjemo abo muri Romania. Tshisekedi yahaye akazi ba Eric Prince. Akaba rero ari byo bikomeza kugenda bivugwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi